صحبت کردن اصلا نمیتونست. نمیتونه حرف بزنه. نمیتونه حرف بزنه. 4-5 سالی بود که متوجه شدیم که بچه اوتیسم داره. خب حافظ کل قرآنه. چطور؟ هیچ چیز دیگه ای واکنش نشون نمیده. اصلا فقط من صداش کنم. اشکال نداره تست کنیم. امیرعلی جان. قال الناس إنهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا سمعوه وهم يلعبون لاهية الله حیرت انگیزه. الله اکبر. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. الله اکبر. سبحان الله.